80,000 अब्ला अहा 24 लाखनि 1,90,000 साख्रि होनो हायासै बिजेपि सरकारा सुक्तिनि उनावहाय जेब्ला कंग्रेसआ हारसिं सोरखार दानो हाया सानबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो लोगो लानानै कंग्रेसखौ सापर्ट खालामबाय जोंनि हारिसा हारि गासैबो रावारि धोरोमारिफोरनि मोजांनि थाखाय खौसेनि थाखाय शान्तिनि थाखाय जाहाथे आरो खनसे हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नांगोलनि सावगारियावनो भट होनानै जोंनि बिपिएफनि बिजाथि सायखं बसुमतारी एबा बि सावरायग्राखौ देरहागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम आंनि आसाखौ फालिबाय। आंहाथ' बेबायदि एक्सपिरियेन्स गैयामोन सिगाङावहाय जे आं सोमोनांदों जे आं दिनै श्रीरामपुरनिफ्राय माजबातसिम गिदिंदों बिपिएफआव हाबनायनि उनावनो ओरैबायदि मोजां रायजो राजानि हेफाजाब मदद आं रायजो राजानिफ्रायसो थुलुंगा मोन्दों रोजा रोजा आइजोफोर ओंखारदों रायजो राजा ओंखारदों जोबोद बेखौथ' बुंखानो नांगोन सोरबायाथ' आरो बुंनो हाया जे बिसोरनिया बिराद जौगादों बिसोरनिया बिराद मोजां जादों जोंनिया जानाय नङा बेखौ रावबो बुंनो हानाय नङासो बेखौ गावबा गावनि सापर्टारफोरनि मददगिरिफोरनो थुलुंगा होनो थाखाय बुंनो बाध्य जे गुबुननिया जायाखै जोंनियानो साबसिन जोंनो देरहागोन बेखौ बयबो बुंखायो खारननि खोथा गैया जेब्ला सोरखाराव थायो माबा जुदि गोरोन्थि जायोब्ला जों सोरखारखौनो बुंखागोन बिथांमोना दिनै 15 बोसोर सोरखार सालायनायाव बहाबा जोंनि ओनसोलावहाय बायदिसिना जाथायफोर जादों बे जाथायफोराव डेफिनेटलि जोङो सोरखारखौ बुंगोन बेवहाय दिनै आसामाव जाय दंमोन कंग्रेस दंमोन मालाबा जों कंग्रेसखौ जों सोंखारिदों बिजेपि दंमोन जों बिजेपिखौ सोंखारिदों थ' बेयाव जोंहा बिथांमोना गार्जेन बादि थायो थ' सोरखाराव जाय गार्जेन बादि थायो डेफिनेटलि जों बिथांमोननियावहाय अजद होगोन ना बेयाव जेबो खहा जानाय नङा बिथांमोना फैदों हेलिकप्टार लानानै फैदों बिथांमोना हज्रिखाव बाथ्रा बुंदों बिथांमोना लांदां गारि गाखोदों गारिनि गन्थङाव जिरायदों बायदिसिना खालामदों मोनसे समक सृष्टि खालामनाय जादों खिन्थु रायजो राजानि गोसोखौ बेबादिहाय मानसिया माने देरहानो हाया दिनै बिथांमोना बिजेपि हिसाबै स्टेट सोरखारावहाय एलायन्स दङ बे मथे बिथांमोना बिदि एसेबां माने उग्र भाबै आसलते फैजायामोन ओरैनोलाय बयहाबो फैनो मोन्थाय दं दिनै बिटिसिखौ जेब्ला सुक्ति खालामजेननाय कंग्रेस सोरखारजों खालामदोंमोन कंग्रेसआ बेबायदि जुर जुबस्ति बिटिसिखौ लानो फैयाखैमोन बेयो जाबाय 6 सिडिउलनि सिङाव होख'जानाय गावखौ खुंनो मोननाय मोनसे सखाखननि बेबस्था बेखौ जुदि दिनै बिजेपिआ नेशनेल पार्टि जानानै जुदि सिख'नो फैयोब्ला जोंहा जेबो थाहैनाय नङा बेखौ बर'आनो सालाया दामानो एनडिएफबिनो फैनाय मेन दफायानो बेयाव मेनआ जाबाय जेलाव थानायफ्रा गनांगौमोन बेयाव गैया मा केसखौ मोननै राननाय जाबाय फिसा केसआ कर्टआव बिसार जाजानानै जोबलांगोन आरो गिदिर केसआ दा थाबाय थानाय नेमखान्थिनि गेजेरजोंनो एक्जिस्टिं पलिसिनि बादियैनो बेखौ नायबिजिरनाय जागोन बेयावथ' जेबो बाथ्रा गैया स' बाखियाथ' बे जाखानो नांगोन रिहाबिलिटेसन मुंख्लंफोरनि थाखाय बा गुबुन मा होननानै बुङो बेखौ बेसोर आनखि बेयावहाय बे भुटानाव गोमाना थानायफोरनि बाथ्राबो गैया खिन्थु एनडिएफबिआ जि चार्टार अफ डिमान्ड बानायदोंमोन बेवहाय बे गोमाना थानायफोरनि खोथा दंमोन जेलाव थानायफोरनि बागै जेनेरेल एमनेस्टिनि खोथा दंमोन खारन जेब्ला हाथियार लानाय मोनसे संगठननि इस्युखौ जेब्ला पलिटिकेल इस्यु होननानै रिकगनेसन होयो बिथांमोननि गासैबो दाय दोफोनखौबो पलिटिकेल क्राइम हिसाबै नायनानै बेखौ निमाहा होनायनि नियम दङ बेनो मोनसे माने सैथो खिन्थु दिनै बेबो बेयाव गैया डेफिनेटलि आं हाबनायनि सिगाङावनो आं कन्डिशनफोरखौ बेफोरखौनो रायलायदों जे एनडिएफबिनि बे हाफ डान जिखिनि खामानिफोर दङ बिथांमोन जेलाव थानाय रिहाबिलिटेसन होनाय बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि माबा मोननांगौफोरखौ मोननाय मुंख्लंनि फोलेरनिफोर भुटानाव गोमाना थानाय बेफोरबादिखौ माबादिनो बिथांमोननि स्टेन्डआ मा पार्टि स्टेन्ड एन्ड हाग्रामा महिलारि बिथांनि स्टेन्ड आं बेफोरखौ रायलायनानैसो आं खुनु गावनि मुलाम्फानि थाखाय आं पार्सनेल कुनु जाहोन लानानै आं बेयाव थाङाखै অস্ত্ৰ লোৱা সংগঠনৰ লগত যেতিয়া আলোচনা হয় তেওঁলোকৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাটো ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিয়ে আলোচনা কৰিছে যদি তেওঁলোকৰ ইস্যুটো ৰাজনৈতিকভাৱে স্বীকৃতি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকে যিখিনি দায় দুখ কৰিছে সেইখিনিও পলিটিকেল ক্ৰাইম হ'ব সেইটো ৰাজনৈতিক অপৰাধ হয় যে তেনেকৈয়ে কি হয় যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত হাতিয়াৰ লোৱা সংগঠনৰ লগত যেতিয়া
চুক্তি হয় চুক্তিৰ পিছত অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ সকলো যিবিলাক মানে কেছ থাকে সেইবিলাকো ৰাজনৈতিক অপৰাধ হিচাপে লৈ পেলাই ৰাজহুৱা সমাধান দিয়া হয় জেনেৰেল এমনেষ্টি দিয়া হয় সেইটোৱে নিয়ম কিন্তু এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ইয়াত আচলতে NDABয়ে প্ৰথমতে ছাবমিট কৰা যিটো চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড এইখন নহয় গতিকে এই বস্তুটো তাত সেই ক্ল'জটো উঠাই দিলে এইটো 27 জানুৱাৰীত যিটো চুক্তি হৈছে আৰু সেইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক তেওঁলোকে চুক্তিৰ লগে লগে ওলাব পাব লাগিছিল প্ৰথম কথা হ'ল মই মহিলাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ মই বড়ো উইমেন জাষ্টিছ ফৰাম কৰা নাছিলোঁ বড়ো উইমেন জাষ্টিছ ফৰামৰ প্ৰতি মানুহৰ ভুল ধাৰণা আছে বড়ো উইমেন জাষ্টিছ ফৰাম মহিলাৰ দ্বাৰা গঠিত এটা হিউমেন ৰাইটছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো ৰাইট বেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি NDABৰ সংগ্ৰামৰ সময়ত চৰকাৰৰ যি অত্যাচাৰ আদি হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ যি মানে অন্যায় কামবিলাক হ'ব তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বৰ কাৰণে আমি বড়ো উইমেন জাষ্টিছ ফৰাম গঠন কৰিছিলোঁ আমি কোনোবা মহিলাক সূতা দিবলৈ কোনোবা মহিলাক কিবা বোলে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ আমি সেইটো গঠন কৰা নাছিলোঁ সেইটো মানুহে ভুল বুজে আৰু সামাজিক সংগঠনত থাকি আমি এটা ইছ্যুত কাম কৰি আছিলোঁ স্পেচিয়েলি ইণ্ডিজিনাছ পিপলছ ৰাইট আৰু আমাৰ যি হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেট হ'ব সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ কাম কৰিবলৈ আমি কথাবিলাক কৈ আছিলোঁ কিন্তু ডেফিনেটলি পলিটিকেল পাৰ্টিত আহিলে সেই পাৰ্টিৰ আইডিঅ'লজিৰ কথা থাকে সেই পাৰ্টিৰ কিছুমান নিয়ম কানুনৰ কথা থাকে আৰু আমি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেৰে যদিও আমি পাৰ্টিত নাছিলোঁ পলিটিক্সততো পলিটিক্সৰ পৰা কোনেও আঁতৰি থাকিব নোৱাৰে সেইটোত ক'বলগীয়া একো নাই যে সেইটো পাৰ্টিত থাকিলে পাৰ্টিৰ ডিচিপ্লিনত আমি থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়া মই সংগঠন কৰিছোঁ ডেফিনেটলি মই বড়ো উইমেন জাষ্টিছ ফৰামৰ সম্পূৰ্ণকৈ কাম কৰিছোঁ ট্ৰাইবেল বুলি নহয় সকলো মহিলাৰে মূল সমস্যাটো হ'ল যে যিকোনো পাৰ্টিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সকলো পাৰ্টি বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক আজি ইয়াৰ আঞ্চলিক দলবিলাক হওক যে মহিলাসকলক বিশেষকৈ স্থান নিদিয়ে সকলো পাৰ্টিয়ে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ট্ৰাইবেল বুলি নক'ম এনেকৈ সকলো মহিলাকে সমানভাৱে লৈ পেলাই ৰাজনৈতিক দলসকলে কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকক সমানে দায়িত্ব দিব লাগে সমানে তেওঁলোকক বিশ্বাসত ল'ব লাগে সমানে তেওঁলোকৰ লগত অধিকাৰবিলাক একেলগে শ্বেয়াৰ কৰি কাম কৰিব লাগে সেইটো মই ভাবোঁ গতিকে ট্ৰাইবেল মহিলা হওক অন্য মহিলা হওক পলিটিকেলি সজাগ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি যি উন্নয়নৰ কথা কৈছোঁ এটা শ্ৰেণী যদি থাকি যায় ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন নহয় যদি মহিলা শ্ৰেণীটো যদি থাকি যায় মাতৃসকল যদি থাকি যায় তেনেহ'লে উন্নয়নৰ কথা কোৱাটো ডাঙৰ কথা সেইটো বহুত সময় লাগিব সেইকাৰণে মহিলাসকলকো সমভাৱে ৰাজনৈতিক পথাৰত সমভাৱে অধিকাৰ দিয়াটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ